عايز كوبايه شاي وحجر معسل. Italiano fa un'offerta. بيقول ايه ده يا عم؟ انت طلبت منه اوردر ازاي؟ Italiano fa un'offerta. هو في ايه يا جدعان؟ يا ريس بتاع المعسل عايز حجر. ايطاليانو فا اونو فيرتا. هو ايه اللي كوفيرتا كوفيرتا؟ احنا في ايطاليا ولا ايه؟ هو فين صاحب القهوه؟ بص يا ابن عم، عشان انت الوحيد اللي هتفهمني هنا. الناس اللي هنا كلها لابسه لبس غريب وبتتكلم ايطالي. هو في ايه؟ Signore, l'italiano fa uno sconto 50% sulla colazione nuova. انتوا مجانين بقى. هو بيقول لك ان براند ايطاليانو عامل عرض 50%. 50%؟ 50% ازاي؟ يعني لو رحت عملت فاتوره ب 6000 جنيه هتدفع 3 بس. يعني ايه يا جدعان اللي انتوا بتقولوه ده؟ يعني يلا نلحق العرض. بقول لك هو موضوع ال 50% ده اكيد اكيد. حلو ده؟ حلو بس شوف منه الاسود. ايه كده؟ يا مودي. بس شوف النبيتي. ايه؟ يا ابني بتعمل ايه؟ جامد بس جرب القمصان بقى. حلو القميص صح؟ انا كده اشتريت. طب يلا على الكاش. كده الحساب 10000 وبعد الخصم 5000. بقول لك ايه لو سمحت، هو الجامعه الامريكيه فين؟ دافاندي النيجاتسيو ايطاليانو. ايه؟ لا ده موضوع كبير.